Allah Tuhanku necak lon sigra bermate fana jino berijang han elon tanggung tutong anggota han elon sabar susah hanaban Allah hai tubuh katroba masa kakenang bala siksa bak Tuhan sedang di dunia sidumno rasa akhirat masalah pakriban Analun tepu asidum no bala salah ni bak ma ampun han mujan tengah merato jatuh ia mata tema aulia marit leyuhnyan pakrita tukri wahai ananda katro bak masa gata hai intan jino hai ane balik tak sabar tak pre-pre gisa lompoma badan nyan ke hai ane jino tak pinta ulun serta laki bak Tuhan be'ekmu temung gatangan bunda tak ada syah yang kesalahan menyaka ampun gata ni bak ma ni bak Rabbana hana keberatan nyan kata dengar bandung le gata bedah jak gisa jino tariwang Gede bak gure diletak gisa tak pegahana ampun bak Tuhan bedahai ane uro kajula mangata gisa uro rap malam bedo ramal yo nyanta duka hati lam dada sang-sang kakaram laju ji bedah tija ia mata nganjaro hampa laju ji riwang Kalia izin ni ba aulia laju jigisa Abdur Rahman atro bagure kembe on capa menurut haba laju ji putrang golam ne ampun le Tuhan esa menan suara side di manyang yang hana ampun cid ulun saja digau sinena ampun le Tuhan menggomu temung dilon dengan ma lon me ada syah yang kesalahan yang ke hai gure lagi lon nyata pakri bandaya ke ulun tuan mangat mu temung dilon ngan bunda akai bicara tengku pegaban hana mu temung ada tamita jino tah cara tengku pegaban Gurana jawab dengan ia mata wahai ananda gata lon sayang akan tetapi pakri lon daya kalon usaha siribe macam ba ulun talle limah kenira pulang perkara badro te intan ban-ban yang hendak tajak usaha di ulun saja doa bak Tuhan Abdur Rahman iyo nyanta ruga sabab kahana lemah le jalan pakri ke ulun wahai syekhuna ne pegahana lemah fikiran wahai Tuhanku ne bantu hamba ne beri menjumpa dengan mabadan wahai ya Allah yang tat kuasa ne beri sejahtera ulun ya Tuhan mehanmu temung dilun dengan ma Bumate fana ulun berijang ya Tuhanku ne putro pinta sayang tat hamba sengsara hanban Gura yang dengar karat ia mata sayang geraya Abdur Rahman wahai anak balik tat ruga ba ulun kana lemah fikiran jino hai anu tajak lam rimba gata tatapa lam rimba Tuhan taduk dalam gle balik tagisa talake doa sabe bak Tuhan be'ek metemung gata dengan ma benar urang babak gata kenan menyahanat roh balik tagisa bermate fana gata lam glenyan menan kenekun oleh syekhuna kapule duka Abdur Rahman mengyaka menan hai gure hamba tempat lon tapa pat ke gunungnya Jio tak tempat wahai ananda siton lam safa baro troh kenan nasabo gunung pucuk lam miga gunung pihraya manyang truh awan dalam gunungnya nasabo guha sinan tatapa gata hai intan bele tawawa menggotro masa mutu menggata dengan mabadan menandi guren pegah haba jawab le sigra Abdur Rahman izin ke ulun wahai syekhuna bahlilun bungka ubak gunungnya
Ke ulun bela nelaka doa beek dengan ma merumpa rijang liamu majara yo nyan muwawa tengku Syekhuna ngan Abdur Rahman. Hanjet takalan medang ia mata bulut ngan ija basah ngan badan sedih ngan pilu tengku bandua liamu wawa ge angkat tangan ge memberi salim doa bahagia. Wahai ananda selamat jalan, citnya kena leh tak mengiang mata, sino di dunia citnya kemudian. Ura akhirat merempat tema getanya dua sideh belang padang bekatan hati hancur tak rasa yo nyanyi bungka Abdur Rahman jilham ngelangkah ruah ia mata hati lam dada sang-sang kakaram katinggai gure tengku Syekhuna laju jibungka Abdur Rahman. Antro dalam glehanale data tengah lam rimba gunung pi manyang karengan kaya bate mecula hanjir tak kira durolom sinan hanjir tak pike awengan buga hanjir tak kira kalangan pesan hana potak nerimongan singa lain sinena letat binatang binatang yang buah juah lagoina dum asarimba thala di sinan mencari mangsa ke mana saja pupu yang nyata kaji perulan lebih-lebih lamnya manusia cit nyanji hawa bandung binatang Abdur Rahman sinan lam rimba hanaji kira kedung binatang hanaji pikir ancaman jiwa berjalan saja Abdur Rahman ija di tubuh luruh mulia bekah dum rata kabruk bak badan gaki ngan asok buat duro sebah di anak mata takalan kalham dada ngan rusuk meruk ban rungka dawuk menjaga urongan malam mengperut kalipeh jeh lagi kaca makanan hana lam rimba Tuhan ganto makanan sinan lam rimba un kaya muda nyan kesantapan mebulan suntuk dawo berjalan hajat tujuan bak gunung tapak abengan ura meganto malam hingga sampokan bak pintu guha di bawah bukit gunung yang manyang tamang lekenan muda balia sinan jipiuh lusuh mekarang jiduk di sinan laju jitapa jiduk meratem sibletan renggang jipuja Tuhan Azza wa Jalla jimohon tulung langsung bak Tuhan urongan malam jilake doa oh ya Tuhanku khaliqul alam gata tad Rahman wahidul qahar yang kasalalun ampun berijang dengan mabadan neberi menjumpa Allahu Rabbi neberi zampokan ampun berijang salangan poma yang kasalalun dile sabojan salah lun tuan karuh lun poma oh ya ilahi epo lun Tuhan neberi berijang lun ampun desya menan kesabe Abdur Rahman lake bak Tuhan hana tong rida padum trem masa dalam guhanyan Abdur Rahman jidua jitapa nibasi ura Abdur Rahman jica Quran laju jibaca banji nak kun lidah kacekang mengsikra kalam hanjat jibaca mutama susah Abdur Rahman tanda di sinan goh ampun dosa gadah ngan akai gadah fikiran pakri lon tuan wahai epoma Allah hai nasib kebitan malang bahle lon tuan jino bufahna halle ulun wa kampung halaman menggohai Tuhan ampun dasya lonjak setan mahana le jalan habis sabohnya ulun jak mipta menan mengadu Abdur Rahman Alia ni baknyan baca lam doa dengan ia mata ile megeram-geram urongan malam dalam menazar
Sabe melake hana tam renggang alun ibanyan Quran dibaca hana sim mufum ayat Quran pusing pikiran nekat jiteka jibeda sinan kebah Quran sikin yang tajam laju jiraba jarau ya siblah jikoh leyohnyan rasa sikarang hai jaro pohma jaro kaputo laju kalekang darah mekebeng lagi iraya jidua jiba Abdur Rahman pakri lun paban ya Rabbana menghokan jawah mabadan halle neriwang neco ananda jaro lun talle kalun kosikhan sabab lun tuan goh ampun desya sabab lun pohma dengan jaronyan sampohan mejanle ampun dosa Allahu Rabbi neberi sikarang ampun berijang salah dengan menyesai talon wahai Tuhan halilun ulang salah yang kana jinalun tobat taat barang jan ban nafsu syaitan halilun suka yang kasalah lun ampun berijang jino sikarang ya Rabbana alien yang tema Abdur Rahman jica Quran laju jibaca golom cin mufum ayat Quran mutamasinan susah jiteka alungan Allah hanjit pegahban sang-sang kakaram lam laut raya bapi pala sengka fikiran laju lam yohnyan sikin jiraba nganjara unun sikin jirigam jika lerijang bandua belah fa pika putuh laju kamekan Abdur Rahman jikli ma'a rasa hai gaki bagi ku pulang fa mate gecang salah katroma jina holam roh tubuh melanglang tinggai sit badan kalagian uga takalan darah merah mekubang kaputuh mekan pajih bandua sinan meratuh riuh mau kiam urongan malam kun istighfar melake sabe kedebat Tuhan dengan marijang beek menjumpa yo golom mate nyawang melayang betroma badan kena lam rimba betrona intat kena ya Tuhan lake abak gomnyan beampun desya mutun mebulun dalam guhanyan Abdur Rahman sinan jitapa doa ngan zikir sabetan renggang lake abak Tuhan tiap-tiap kutika bah teduh haba Abdur Rahman muwa karangan jino kupoma ma'alul lake dilebarakan buhungan nalam jino luntuka